Fudbal ima problem koji se zove Lionel Messi. I svjetsko prvenstvo 2026. ga je učinilo nemogućim da se ignoriše. Ovaj turnir je trebalo da pripadne Kylianu Mbappeu, Erlingu Haalandu, Viniciusu Junioru, Lamine Jamalu, Judu Bellinghamu i novoj generaciji spremnoj da odvede fudbal u svoju sljedeću eru. Umjesto toga, 38-godišnji Messi stigao je na svoje 6. svjetsko prvenstvo, postigao hat-trick protiv Alžira, oborio rekord Miroslava Klosea kao najboljeg strelca u istoriji svjetskih, dostigao 18 golova na turnirima, postao najstariji igrač koji je postigao hat-trick na svjetskom i sam skoro odveo braniteljku titule Argentinu u osminu finala. I to je ono što ovu priču čini toliko fascinantnom, jer je fudbal skoro 20 godina tražio sljedećeg Messija. Probao je Neymara, Azara, Pogbu, Dybalu, Joao Felisa, Mbappea, Haalanda, Viniciusa, Bellinghama, Jamala. A ipak nekako, najveća priča na svjetskom prvenstvu 2026. je i dalje Lionel Messi. Pa kako igrač koji se približava 39. godini još uvijek dominira najvećim turnirom na svetu. Zašto svako svjetsko prvenstvo na kraju postane priča o Messiju? I da li je fudbal postavio očekivanja tako nemoguno visoko da niko zaista ne može da ga zameni? Evo zašto bi fudbalski problem sa Messijem mogao biti veći nego ikada. Svjetsko prvenstvo 2026. trebalo je da bude turnir gdje se fudbal konačno pomeri dalje. Ne emocionalno, konkurentski. Ovo je trebalo da bude scena gdje sljedeća generacija prestaje da se zove budućnost i počinje da posjeduje sadašnjost. Mbappe sa 27 godina, već šampion sveta i strelac hat-tricka u finalu svjetskog, dovoljno blizu apsolutnom rekordu po golovima da istorija izgleda neizbežna. Haaland na svom prvom velikom reprezentativnom turniru, nakon što je sam odvukao Norvešku na svjetsko sa kampanjom od 16 golova u kvalifikacijama. Vinicius kao Brazilov najeksplozivniji adut pod Ancelottijem. Bellingham otvara engleski turnir protiv Hrvatske i postaje najmlađi evropski igrač koji se pojavio na 4 velika reprezentativna turnira. Jamal, još sa 18 godina, već se priča o njemu kao Španijinoj sljedećoj definitivnoj zvijezdi. Messi i Ronaldo su i dalje bili tu. Da, ali svet ih je tiho preselio u drugu kategoriju. Legende, ikone, spomenici za slavljenje, ne igrači koje treba zaista plašiti, njihova era trebalo je da bude pozadinska priča. A onda Argentina je igrala protiv Alžira i Messi je postigao sva 3 gola u pobjedi 3:0. 17. minut, sat vremena igre, 76. minut, prvi hat-trick na svetskom u njegovoj karijeri, njegov 200. nastup za Argentinu. I baš tako, izjednačio se sa Miroslavom Kloseom na 16 golova na svjetskim prvenstvima. To samo bi dominiralo turnirom. Ali dublja priča je kako je to uradio. Ovo nije bio 38-godišnjak koji opstaje na reputaciji. Još je diktirao ritam argentinskog napada. Još je klizio u te tačne prostore koje odbrambeni igrači mrze. Ne previsoko da bi štoperi morali da koraknu sa njim. Ne preduboko da bi vezni igrači mogli da ga zanemare. Alžir je jasno mogao da vidi problem. Samo nije mogao da reši distancu. Pritisni ga i prostor se otvara iza. Povuci se i on ima vremena da se okrene i suoči sa golom, što u tom trenutku praktično znači kraj za čitavu vašu defanzivnu strukturu. To je ono što ovu verziju Messija čini toliko teškom za pripremu. Ne treba mu da dominira svakim minutom, treba mu samo da kontroliše prave. Zatim je došla Austrija i tu je rekord konačno pao. Stadion u Arlingtonu. Messi je promašio rani penal u 9. minutu. Na nekoliko minuta izgledalo je da bi prekretnica mogla pretvoriti se u teret. Publika je čekala. Trenutak je bio skoro previše perfektno postavljen, ali svako ko je dovoljno dugo gledao Messija znao je šta sledi. 38. minut. Argentina je probila austrijsku formaciju. Medinin pas je prošao preko 16-terca. Almada je puštio loptu da ide i Messi je pročitao celu sliku pre nego što su svi ostali uopšte stigli da reaguju. Jedan udarac levom nogom. 17 golova na svetskim. Kloseov rekord. Pao. Rekord koji je stojao od 2014. izgrađen kroz 4 turnira, kroz utakmice nokaut faze, polufinala i finala.
Rekord koji je izgledao gotovo nedostupan, jer golovi na svjetskom prvenstvu nisu kao ligaški golovi. Ne dobijate 38 utakmica i nedeljni ritam. Dobijate šaku utakmica svake 4 godine pod najvećim pritiskom u fudbalu protiv protivnika, koji su mjeseci unaprijed posebno planirali kako da vas zaustave. Ronaldo Nazario zastao na 15, Gerd Müller na 14, Just Fontaine sa svojih 13 stigao je u jednom izuzetnom turniru 1958. Mbappe je jurio, ali penjanje je još uvijek bilo ogromno. Rekordi po golovima na svjetskim prvenstvima zahtevaju talenat, dugovečnost, kondiciju, snagu reprezentacije i sposobnost da nastaviš da postizaš dok jedna loša utakmica može da te otera kući. A najčudniji deo Mesijevog rekorda, najveći deo štete, dogodio se posle godina kada većina napadača počinje da opada. Fudbal je lako razumeo mladog Mesija. Akceleracija, driblinzi, niski centar gravitacije, leva noga koja je mogla da preseče 4 igrača pre nego što je stadion stigao da uzdahne. Ovu verziju je teže objasniti. Sporija, prelazi manje terena, bira je pokrete pažljivije i nekako efikasnija nego ikada na sceni svjetskog prvenstva. Mlađi Messi je natrčavao pritisak, stariji Messi ga manipuliše. Hoda da bi posmatrao. Pravi pauzu da izvuče čuvare iz pozicije. Čeka dok vezni igrač ne okrene glavu, dok bek ne suzi ugao svog tela, dok štoper ne napravi jedan korak previše prema lopti. Tada se pojavljuje tačno u onom prostoru gdje dodavanje, šut ili konačna akcija postaje moguća. Ovo je njegovo 6. svjetsko prvenstvo. Debi u Njemačkoj 2006. kao 19-godišnje krilo. 20 godina kasnije još uvijek centralna figura argentinskog napada. Igrao je kroz potpuno različite fudbalske ere, pod različitim trenerima, sa različitim generacijama sa igrača, u različitim taktičkim sistemima i u potpuno različitim verzijama samog sebe. 2006. tinejdžersko krilo. 2010. slobodan napadački genije u razbijenoj strukturi. 2014. nosilac nacije koji stvara i postiže golove dok se ceo tim oslanja na njegove momente. 2018. zarobljen u nepovezanoj Argentini sa talentom, ali i bez stabilnosti. 2020. kompletan vođa turnira, strelac, kreator, emocionalni centar, menadžer utakmice. 2022. 38-godišnji kontrolor svjetskog prvenstva kome više ne treba da igra kao njegova mlađa verzija da bi bio najvažniji igrač na terenu. 5 golova u 2 utakmice, 18 golova na svjetskim prvenstvima ukupno. I to je tačno razlog zašto je ovaj turnir postao neugodan za svakoga koje je trebalo da ga nasledi. Jer ovo je trebalo da bude Mbappeovo svjetsko, Haalandovo svjetsko, Viniciusovo svjetsko, Bellinghamovo svjetsko, Jamalovo svjetsko. Sve to se možda još dogodi. Ali nakon prve 2 Argentinine utakmice, najveća priča na svjetskom prvenstvu 2026. je i dalje Lionel Messi. Ne zbog nostalgije, ne zbog marketinga, ne zbog toga što ljudi odbijaju da prihvate sadašnjost. Zato što na terenu, u momentima koji zaista znače, on je još uvijek taj koji odlučuje utakmice na svjetskom prvenstvu, što fudbalu ostavlja pitanje koje je iskreno mislio da je već odgovorio. Zašto svako svjetsko prvenstvo na kraju postane priča o Mesiju? Problem nije u tome da fudbal ne može da pronađe sjajne igrače. Problem je u tome da je fudbal proveo 20 godina pokušavajući da zameni nešto što verovatno ne može biti zamenjeno. Svaka generacija je imala kandidata. Neymar, Hazard, Pogba, Mbappe, Haaland, Vinicius, Bellingham, Jamal, svi elitni. Ali Messi nikada nije bio samo jedna stvar. Strelac, kreator, dribler, asistent, kontrolor, vođa turnira, sve u istom telu. Fudbal nastavlja da proizvodi specijaliste. Messi je naterao sport da očekuje da jedan igrač bude sve odjednom, a 2026. je to ponovo učinilo neugodnim. 5 golova Argentine u 2 utakmice. Svih 5 postigao je čovjek 2 dana pred 39. rođendan. Argentina se ne oslanja na sentiment ovde. Scalonijev sistem upravlja igrom oko njega. Vezni red čuva distance, krilni igrači razvlače teren, zadnja linija drži teritoriju da Messi sačuva energiju. Ne traže od njega da bude mlad, traže od njega da bude odlučan. Protiv Austrije, Medinin centar šut je prošao preko 16-terca u 38. minutu. Messijev pokret bio je mali. Posljedica je bila ogromna. Jedan dodir, Klozeov rekord nestao.
Sudijski nadoknada vremena dodala je još jedan. 18 golova na svjetskim prvenstvima, 5 na ovom turniru. Argentina prošla dalje sa utakmicom u rezervi. Onda postoji jedna praznina u biografiji o kojoj se ne priča dovoljno. Zlatna kopačka. 2 zlatne lopte, medalja prvaka sveta, golovi u finalima i nokaut fazi, ali nikada nije bio najbolji strelac turnira. U Kataru postigao je 7 i ipak izgubio kopačku od Mbapeovih 8. Sada je otvorio 2026. sa 5 u 2 utakmice i već stvorio razmak u trci. Mada Mbappe, Haaland, Kane i Vinicius svi imaju prostora da odgovore u proširenom formatu sa 48 timova. Pitanje upravljanja sada leži na Scaloniju. Koliko štitiš čovjeka blizu 39. godine protiv Jordana? Svaki dodatni minut nešto košta u tim godinama, ali odmaranje znači uklanjanje igrača koji je postigao baš svaki Argentinin gol na ovom turniru. Jer ovo nije turneja oprostaja. Argentina pokušava da odbrani titulu, nešto što nijedan muški tim nije postigao od Brazila 1958. i 1962. Put je sada duži. 48 timova, više utakmica, teži prozori za oporavak. Za branitelja titule izgrađenog oko 38-godišnjaka ništa od toga nije mali detalj, ali ovo nije zbunjena Argentina iz 2018. niti čisto emocionalna ekipa iz 2022. Ovo je kontrolisan turnirski tim. Oni daju noge, on daje preciznost, oni štite njegovu energiju, on štiti njihov plafon. Pitanje se promijenilo. Više nije pitanje da li Messi još može da producira. To je već 5 puta odgovorio. Pitanje ti je da li je Argentina naučila kako da ga nosi dovoljno daleko da ponovo završi posao. Messi ima 38 godina, Ronaldo 41. Oboje na svom 6. svjetskom prvenstvu, oboje još uvijek nose očekivanja koja bi njihove zemlje trebalo da već prerastu. Prve 2 runde su ispripovedale priču. Messi je promašio penal protiv Austrije, ipak je postigao 2 gola, oborio Klozeov apsolutni rekord, stigao do 18 golova na svjetskim prvenstvima i odveo Argentinu u nokaut fazu. Portugal je remizirao 1:1 sa Demokratskom republikom Kongo, uprko 75% posjeda i samo jednom udarcu u okvir gola. Taj kontrast je pao kao presuda. Stara debata se vratila odmah. Ne zato što je niko naterao na to, već zato što fudbal nikada zaista nije pobjegao od nje. 5 golova u 2 utakmice. Najveći rekord po golovima u istoriji svjetskih prvenstava. Branitelj titule i dalje veoma u poslu. I generacija takozvanih nasljednika, Mbappe, Haaland, Vinicius, Bellingham, Jamal i dalje čekaju predaju vlasti. Messi nije odložio fudbalsku budućnost reputacijom, odlaže je igrom na terenu. Fudbal je proveo 20 godina pripravljajući se za život posle njega. Ali svaki put kada sport okruni novog kralja, Messi podsjeti sve zašto je presto bio njegov, sve dok mu neko ne otme ovaj turnir. Sljedeća era fudbala nastavlja da čeka.